Hello karbi long. Welcome to my another video. Pinili thot stame nang itumpan karbi anglong along pen nong lang kache thang klong actress malin ingtipi. Alang ni kusua a film si kache barjan cheng ma la pen alang ni kache barjan tang son kandoma la so puthai la pinda che thanam thulonan. Totang de a video le pang cheng poneglonan. Malin ingtipi alang ni kache parjan tanga film men ke lahai igelo. Number 1 Ahir tabang so film jong sinang itum nangong lang atum dolang plotang te non ma youtube along humre dam ignot. Number 2 Laki Raje labang so film ta nang itum langong lang atum dolang plotang te non ma youtube along humre dam ignot. Puthot number 3 le dam thulunang. Number 3 Laki Kirla labang so film ta kumani ko danger tumjong si langnong lang pulutan ti youtube along lang dam ignon. Puthot number 4 le dam thulunang. Number 4 Laki Ruvetu labang so film ta nang itum langnong lang pulutan ti youtube along lang dam ik tabe youtube along available to tang ti. Puthot number 5 le dam thulunang. Number 5 Laki katuk kavita chini lo Laki historical movie Haimu labang so film tanang itum lang lang plotang te youtube along lang dam tami. Puthot number 6 le dam thulunang. Number 6 Laki non head jong karelispon Laki parlin parlo labang so film tanang itum kilang lang korting injira tum dolang plotang te youtube along lang dam iktami. Lahai hello malin ingtipi kache parjan tanga film aphailu nili full movie aphaisi lakha ponthel chalo kopini short movie album lai ke lakha pon pe de lo lasi kopini ke chokche ke le do plotang te nang tum nang ya po wasining che thelo la pen nili channel la khimilang plotang te nili channel subscribe itame la pen next video long la chitong punang de hok card tom.